konten mata. Pai. Menyen orang konten tiangnya lebeng. Man tiang orang konten lebeng kan sing. Konten tiangnya nak konten memunyi, konten nutur, gitu berjelas mata. Mundot ngalih konten lebeng, tuh coba. Ado ngai konten masa, konten mepotan, konten ngai nguling, tuh coba konten lebeng ada nih tuh. Yang tiang kan berjelas konten mata. Soalnya konten ngandalang bungut, ngandalang nutur kan jelas mata. Ken ko nih ibu kene, ibu apa bapak nih? Orang biasa beh singkarwan bu ibu ya bapak apa misi putus sing gamang bener berjelas gamang komen. Aduh, mulan konten mata mulan. Sing man orang tiang sing man orang konten lebeng. Yang lebeng tuh harus ngangetang nganget ngendiang api, ngelebengin melu mar lebeng ada nih. Aduh, pakai otak.